Štres. Imam kilo paste, al nikad neću past. Mogli smo srati pljuva po svemu, a sad moram paziti šta govorim i to je malo mi to smeće. Šeraš licu ditetom, maci, odmah hajdam te. A brate, ubija, gotovo, show. Da. Dobro, pa ti onda svojim pismama zapravo možeš neke barem mini krive drine ispravljati. Mogu ispravljati frižider u backstage-u, definitivno. Možda je Vlada, možda su Srbi. A dobro si uvate ovo je zajebano za repertoar. Koja je najveća zabluda o Vojku? Ne znam, ja sam htio da mi bacite doma, znaš. Vojko, Ej, izgubio sam se u Sri Splita. za koga navijaš? NK Radnik. Ajde. Može? Ajde. Ako je Radnik, brate, Onda može. onda mi te žaj, da. To. Jel bismo mi mogli nešto tvoje odrepat zajedno? Rađe ne bi ako ne moram. Zašto? Ne da mi se, brate. Što to znači? Rađe bi da ti nešto odrepaš. Ti ja vidi kako ti repaš. Ali jednom ne reperu repat ispred prokušanog repera, znaš ti koji je to stres, već mi kap iz znoja. Štres. Ja sam preselija na selo da iznajmljujem stan. Lani mi je turista bilo cilo lito. Ove godine promijenija sam plan, diga cijenu 200% i odjednom nema nikog. Jesi ima neki baš flop od nastupa, se možeš si? Ima sam. Ima sam u Šibeniku, prvi put sam odlučio za DJ živi u Zagrebu, nije mogao doći, pa sad odlučio prvi put bez DJ-a sam ja na stage. Ali su mi beatovi crkli. Pa sam izvadio beatove iz onoga, iz mobitela, pa sam štekava tamo mobitel usred stage-a. Biti je bilo ludilo, njima je to bilo smišno taj moment, ali organizatori su mi psovali boga mater. Imao sam neki meltdown isto u Crnoj Gori gdje sam nastupao 5 ujutro, ja sam gladan, da ja dobio sam neki loš sandvič. Pa sam isto sam nešto loše reagirao, ali sam naučio onda da jednostavno ne možeš publici pokazati takve neke, nego odradiš to i čao bao. Ne sad ima neke primadona momente, diva. Otvorio sam fast food pored fast fooda. Spiza mi je lošija, ali cijene su mi veće. Šunka mi je smeće, a bublica je suha. Svijedu njihov topli, a moj niko neće. Postoji li ti neka tvoja pisma za koju si bio super zagrijan kad je izlazila, a sad nakon nekih godina ti je muka od nje? Svaka, bravo. Ozbiljno? Dok je napišeš već ti malo kapilana, pa onda moraš snimiti spot, pa na spotu slušaš 5000 puta, pa onda izađeš na nastup, pa onda je 5000 puta izvodiš i kao više ne razmišljaš o njoj, ne možeš, čuješ, ne čuješ je više. Jel moguće da neko me sabotira i protiv mene lobira? Svako plesa ostane emisija. Neko me sabotira, možda je Vlada, možda su Srbi, možda masoni, neko me sabotira. gladine i maština teško nam leži. Kad smo napravili još troje dice, odjednom... Dobro, ovo nije istina. Ovo je sfrizirano. Ovo je sve iz tuđih perspektiva. Okej. Danas neku tajnu dicu još, pa ih otkriješ u... Evo više srem po ljudima, ali iz njihove perspektive. Jel ima šta bolje na svijetu? Najbolje. Neko nas čeka, ko je ovo? Brat Betma. Izvolite, kako vam možemo pomoći? Možete glasiti do doma? Do doma? Vojko, znaš gdje je to? Pećine. Kako ste se i di upoznali? A išli smo skupa u školu. Skupa smo počeli slušati rap. To pretpostavljam nikad nećemo čuti, nešto izdat, nešto. To je treba neke kazete, na kazeti treba skinuti u digitalno. Biži ritam, nema, jako loše je to. Dobro, ali entuzijazam se čuje valjda. Ma nije ni to. Loše volje likovi. Loša volja se čuje. Osmi osnovni loše volje nadrkani. Čuju se prištaju. Pucaju prištaju. A reci mi, jesi li očekivan da će postati ovako popularan? Iskreno mi reci. Jel? Čovjek zna tu priču, od temelja do jednostavno u tome. Ima se vidjelo da odskače. Koja je najveća zabluda o Vojku? Ne znam, nisam ti ja baš za te, ja sam htio da me bacite doma, znaš. Evo nas,
Evo Besa. Hvala vam. Hvala Vidimo tebi. se, čujemo se. Subota navečer, ja i žena doma sidimo, slažemo leg. Još jedna okuka i Što ti da se riga? gotovo, zelen sam. Napravi i meni kajganu, oguli i meni bananu, stavi meni sisu u usta jer počeću i ja plakat i ja počeću radit galamu. Mama i tata se svađaju, mali nas gleda i plaće sve jače i jače. Gega se po kući, gleda me u oči, mislim da Kenja u gaće. Bebicu, pelenu, definitivno se posra. Žena mu minja pelenu, ja bižim u studio jer imam ozbiljnog posla. Čekaj, ova pisma full istinita. Ha, brate, samo se izvuka ono, najekstremniji moment, ali ima tu i lipi strana kojima nisam tija repat. To što se reka, da ne mogu emocije iznositi. Da. Ja volim svog sina, svoju bebu. Kad to izađe kroz moja usta na traci nekako, ne znam, nije mi to baza. Da. Tako da iznio sam samo ovo najgore, najteže, ali ne moram sve kad objašnjavati. A čuj, ti kad ne vidiš neke reakcije ljudi, skužiš da moraš sve nacrtat. Ima jedan cijeli spektar ljudi postoji od ovih što kuže sve do ovih ono što, brate, koliko god zaglupija tekst, opet je ka prepametno. Umoran sam prijatelju, umoran. Umoran sam prijatelju, umoran. Mažemo. Jesi formalno glazbeno obrazovan? Išao sam 3 godine na bandolinu svirat. Kako je to izgledalo? Izgledalo tako da sviramo splitske plesove 3 godine i to me dopizilo i išao sam čao. Ima dosta ljudi kojima nije isto glazbi jednostavno. Koji jednostavno su antitalenti, ali guraju to i brate ono... Jel ima išta iritantnije od toga? Aj priznaj. Ne piraš pa brate, ali imaš koga familija ti kaže, jednostavno nisi za to i skužaj. Možeš biti dobar kuvar, možeš biti dobar programer, nešto. Sigurno nešto imaš raditi. Nemoj se crniti. Nemoj nas mučiti. Nemoj se crniti, brate. Iduće godine roknit ću dite. Uložit ću veto da zove se Stipe. Vojko je puka ka Blanka Vlašić. Pošaljem cajku Lidiji Bačić. Jesu te zvale Blanka Vlašić i Lidija Bačić? Zvao me menadžer Lidije Bačić da se idu na kavu, ali to sam imao jednu fazu gdje sam pisao te kako se zove, zabavne pjesme. Nudili smo tim nekim ljudima, pjevačicama te pjesme, ali prošla me ta faza, skužio sam da ne mogu, da ne znam to pisati, da napravim od nje ili štracu ili ne znam, ili neku alkoholičarku, tako da stvarno nisam se proslavio tim vodama. Ja ne znam te iskazati te emocije, ne znam biti zavodnik i ti take neke še. Jel to tako i u životu ili samo kad pišeš? Nisam nikad bio zavodnik zato što nisam se snašao u toj ulozi. Da. Nisam baš nešto ni lijep da bi mogao sad se kurići sa svojim izgledom. Jel? Misli, ko ti je to rekao? Pa puno ljudi. Na nastupu dobit ću napada bijesa. Jer došao sam gladan i treba mi mesa. Organizator je počeo žicat umjesto mesa. Može li pizza, može li Valentine umjesto Jacka. Evo šta sam mu reka sam ne može. Koliko ovakvih organizatora imaš u životu ko u pjesmi ne može? Da toliko puno u zadnje vrijeme, u početku karijere masu, znači skoro svi su bili sitni prevaranti. Misliš da od kad si jednog opjevao da se drugi više ne usude? Da, same tetoše. Dobro, pa ti onda svojim pismama zapravo možeš neke barem mini krive drine ispraviti. Mogu ispravljati frižider u backstage-u, definitivno sa svojim pismama. Split je zoološki, ljudi su životinje, likovi su bikovi, spikijada počinje, skupljaju se pare, da se zove čovjeka, ako nema para, svejedno sad nazovi ga. Zovi čovjeka, zovi čovjeka, zovi čovjeka, samo zovi ga, Maxi vadi mobitel, odmah zovi čovjeka. Zovi čovjeka, zovi čovjeka. Šta za tebe znači splitsko stanje uma? Kako bi to opisao nekom ko nije odavde? Kad ljudi kažu splitsko stanje uma, obično misle nekakav dišpet. Nije dovoljno da se samo baviš muzikom da te ljudi podržavaju. Mi kad smo počinjali s dječacima, nama su, dok nismo postali iole dobri, ljudi su nas pljuvali dosta brutalno. Derali su nas ispod pozornice da se iđem sa stage-a, da smo smeće, da smo ovo ono. Nemoj zezati. Da. Kad si osjetio da si uspio? Jel ti to osjećaš na svojoj svakodnevnoj koži? Nije to da se dogodilo kao preko noći, evo, probudio sam se, sad sam uspio, nego to je teška tezga je bila. A jel ima ta demo faza isto neku svoju čar?
ima svoj čar jer te niko te ne sluša i možeš reći šta god hoćeš. Možeš stvarno kenjat, srat po ljudima, mogli smo srati, pljuvat po svemu, a sad moram paziti šta govorim i to je malo mi to smeće. Meni je ovdje lipo, a ja sam rojen da je bude lipo. Odakle je ta sklonost ka Tončiju Huljiću, sad kad ga već citiraš? Pa napravio sam pismu sa njim, ne mogu to nazvat sklonošću. Kad smo radili tu pismu, više smo htjeli napraviti, sampliram nešto što ne bi nikad samplirali inače, nešto kontraintuitivno, tako da to je bila neka više baza sprd. Ne pušim trube jer nisam rastafara, samo tortellini, samo pasta Zara. Jel ti se dogodi ikad ono generalno zaboravljanje teksta? Da. Na koncertima, pazi, sat i po ovoga. Pogotovo na poboce viskija, Kako se izvlačiš? freestyle. Ja. A evo me tu u Čakovcu, tu sam o svom novcu, nešto kao njim, brate, ubija, gotovo, show. Da. Imam kilo paste, al nikad neću past. Na pasti slušam tehno, svi me zovu tehnoplast. Kad se roka pasta, izlasti su dulji. Na pasti radim hitove, svi me zovu hulji. Pošteci. Ko ti je prvi filter ili nemaš filtere? Jel ide tipa ženi na slušanje? Žena ide na kraju, žena je najkritičnija. Kako ona taj tvoj javni lik doživljava i tu tvoju slavu? Pa s obzirom da ja ne mišam nju ni maloga u to, njoj je to ok. I svaki put kad ispadnem klaun javnosti, kad se ne ponašam baš kako treba javnosti, ona me upozori na to, tako da. Da. Imao sam par nekih izjava u intervjuima koje nisam trebao reći, pa mi ona kaže, pa onda poslušam. Budem ili napuvan ili serem po nekome da nisam treba. Ali super je kad te to obuzme i kad krene ta ludnica, imati doma neki balans. Neko ko će te demfat ako si debil. Te neko samo tapša i govori, bravo, ti si legenda, to nema nigdje ništa od toga. Sad mene zanima na tom tragu, neću tapšanje, nego želim iskrenu ocjenu. Bubble tea senzacija, novo piće, osvježavajuće, ima nekakvu priliku za mene u kojoj sam ja napisao jedan džingl za njih. No mi se smijati. Mislim baš ono toliko. Ljudi, ovo nije provokacija, neka sada pjeva cijela nacija. Novi okus, šarena kreacija, to je nova bubble tea senzacija. Nisam ti siguran u to, brate. Da. Dobro. Ništa, jedan mol za kraj. Skužaj. Je li ova čudna korona faza u tebi probudila kreativnost ili ono suprotno? Korona faza je u meni probudila nekakvu kreativnost koja je malo anti-pop. Kalkuliram kako ubaciti nekakve emocije u tekstove, ali svaki put kad idem ubaciti neke emocije, to ispadne tako ova dobra riječ, cringe, da mi je ovako pokazao emociju kad ti na ovoj reklami za Jamnicu, brate, šta bi da ja? Slušaj, za dobru dozu emocija uvijek se možeš javiti, ja te rasplačem za 5 minuta. Može, brate, plakat ćem. Tafate, ravno iz kajdanke, šeraš listu ditetom, maci, odmah haljam te. A dobro si uvati ovo je zajebano za repertoar. Ovo je sve kao neka platforma za ispaljivanje tvoje solo karijere. Jel to u biti to? Pa konačno da je neko to ubra. Treba se reći odmah, bravo. Zovi čovjeka, ne znam samo zovi ga, maci vazi mobitel, odmah zovi čovjeka. Zovi čovjeka, zovi čovjeka.